webari mnonga umurebi wa Tayari West Television kubasa kugumiza mu uri kureba TVAG kandi yehireyo kugira ngo kwisiyeho amaraka gabantu batari bamwe na bamwe kurgombyango bitari bamwe na bamwe abindi kugambira ebi nyemerire umurembo urwa Kabare municipality kandi aharuguto oruri kuza umucyanga ecyakisoro aha mwanya gundiho nahabire hariho Bank of Uganda eyakare kandi ndi harubaje rwa hotel eya Dismas so urukwetegereza kurungi umwanya gwa Kabare no basa kumanya ahundi henyini kandi waranza side ya hariyo na share emwe haziri popular mu district eji ya Kabare nango no mu Remboru turyaha kugira ngo tubase gamba n'abaturage batugambire ahanyuma ya Electoral Commission kurugayo ekarangira ngu yaheza umurimo go kutorana abarabase kwesimba ahabwa president ubwihangeri aho twareba abantu 8 bari kubasa kuhandikwa bakarabwaho officially kugira ngo babase kujwekera ebyanga bitari mwe na bimwe nangwa na political parties zitari zimwe na zimwe ahantebe yo kwayahayanira orayebemberi hangeri abantu bakabare boni batekateka ki kandi bo entekateka yabo aha race yasigara yo kwika ayituraterera karuraka boni bagigamba henceranye nangambe hona bamwe abatakabindi kurebaho mnisho ganje kantandike na nogu sebo ijo gambe hona nuri kureba Tayari West utugambiriwe ayitwayorekera mu byo bwebembezi iwe nogira ngo government eshemeye kubane twazibweta na campaign period ayitwaye tandika hati eshemeye kutazibeta kwika eturaterera karuraka sebo gambira amazina gawa bariyamba kureba. Yes, amazina ganje baranyeta Hamza Jungu konka kabara himpangalire emyaka 18 abinji baramanya nka Hamza Rwakaraba kandi ninyi vice chairman wa Nupu Kabare municipality ndaenda kuanza kutwara umucogu kungora kiretinga president wanje wechitinisa Robert Kyagulanyi okujangu ba nominatingire ju nanka iyo job no kugira nti kubazengwe mikono yewe kitinisa Robert Kyagulanyi tehikire nguhina hamwe heru kubura nkahuru umutima gwatandika kuterera enyuma yenkomo na yebuza ntekinenki plani eziba twiniye ka government ya Uganda kubaragambaga ngo twine democracy tubarenda ngo tworeka mani hato ko twarigireyo kare hati yahereze kuba nominated yes so kituratera karuru what is your echo nakitandika kugira ngo mbanze mbore kamashemero agna abanyine okugira ngo Bobo Wine ya nominating konka kuruga hati kwitorenda kuterera karuru ndashaba kugira ngo security etwarize kurungi namuno muna bahagizi ba Nupu kine ko kweru kubareba nkabaza hambuki kandi security ndikureba gatera kufayo mu kintu cyo kugira ngo habura umuntu ayashojya abo kuba twaturyo mu kazano habagamo ne kibareta yellow card kandi hamwe na red card so washango mwami Hamuza ayine ko kuyatambura muhanda ogutabonire nka security ogumutarinda choboniro kubanza bamuteka mucyoka mukiko kamugambira utaza Hamuza wanda kurenge migorora warning kugira ngo yarengaho obone kureba ecyo rakuraseho. Okay, we bari mnonga Hamuza Rwakarabanyira tugambe urundi ijo muntu very fast tureba abantu bakabare bone batekateka ki ahabwiro bo twasigaza yo kuza kutera karuguru nangwa no kuronda karuru kora yebemberi hangere seba amazina agomba kwito amazina niko yamba Medadi enzarwa ya Kabare municipality ahakurugira nkuku twahura abayihandikisa n'abayicayongera kwehandikisa ahabwa president bweli hanga turabakira munonga kandi turabashemererwa ekina ndashaba government kugira ngo ebahe freedom yo kurondo bururu bitija kubanke bya 2021 ahitwarebile enkoni abasurukale bakutera abantu konka nintekateka eco kikaciri ahabwa COVID-19 eyabeleho bwile konka hati we are fully we expect cooperation, we expect no gains during this campaign of presidential elections. Ni tuenda campaign z'obusinge. Kandi mwe nkabateze bakaruru mu ready kugira obusinge ninga ni mwenda kuleta mwe. Itu abateze bo bururu twetekateshire kugira obusinge kwakira buri omwe orije kuronda karuru kandi tukamushajika akurugira ali manifesto yeye yaraze kuba twinire ahabweli hanga ya Uganda. Yes sir.
we bari mnonga sebo kandi tushiriye ntoyongerayo of course kutunga ibitekateko by'abantu batari bamwe na bamwe kureba kuba ryene batekateka aha race yo kwesimba ahabwa president arochingwe rizoba kandi of course hamwe nangwa na nabandi bantu bona umwihangeri ekibari kutekateka abyo bwebembezi ebitorekerire kuzamu ebiriyo bigenda omisho of course itwenkata yali West Television no kumanyisa ngo turoho guma tuganira niwe kandi ntukusiyaho irakaryo abantu batari bamwe na bamwe ahabye bwebembezi bwihangeri sebo nani nyenda niwe tugambe ho niwe otugambire ebitekateko byawe ahabwebembezi bwihangeri okurujira race yatongoze bweri izoba obyinota sebo yiraka cyaha abantu babase kureba kurungi abari a television sebo amazina gano bakwito amazina ni banyita twese Jero Porudi ndi kansara w'abataka ba Central Division na district kandi nyesimbira bwa chairman RCC n'amazina no kwehandikisa ka chairman wa Central Division atwareba abantu 8 no baheza kuba nominated kugira ngo besimbe abwa president bwihangeri iwe nko muntu nogira ngo kuruga erizoba kusiya turatera karuraka situation esheme kubera yeta umwihangeri situation niyo kabire nishabangu hakabe hariho ubuteka tukabire tuyongera kukura mu by'ubutegetsi kandi na manonga ka government eri kubane president ngo bakaruninga eri kubecebembire ngashwangu ya twarizaje abantu bona kandi tsibona babatwarizaje tazaho okutinatinisa tazo kutera tazo kwita kugira ngo tugira karuruko businje kuko IGP aturaganise turengu ihanga ryagira karuruko businje oina masikomo electoral commission nguneza kutisi hakaruruko businje kugira ukora kurebe ibintu kubyembigenda ne electoral commission tinakubire nimbanye ekizu cyamana abo kwanka ukori kugikurire ni judge mukuru byabakama ni judge mukuru kana na mecho kokora konke ekibi munonga ni government kubatahatahamu yakabare mesemirimo yabo na munonga eri kwejunisa ebyo kwerinda kuremese mirimo yabo so bakarekere byabakama korenga na polisi nawe abantu bo yabetamo hagire cyayitagisa konka tarukushanga military area kwatirimo mu Karuru nzenda kubasima munonga ibi wabo hurire nebitekateko by'abantu bakabare okukira munonga ha process eri neza kutandika ahanyuma yo kutunga abesimbire ahabwa president nangwana na okusya obwire obuturagumize munabwe omumbiro byo mumisho ndi job namanya apuli aho mu district ya Kabare kandi tuzagumiza muntu rete bitekateko by'abantu batari bamwe na bamwe ahatayari West Television habo kuba eri nirakaryetu